Ya, malo le folau, malo fo i le tau wata i le nei vai yaso. E laki pe ako sa kaka mala sunga fua savia. Na, o le tala mo. Ya, wa o lo fea ngai fo i le uso. Ya fonga mua ma le tele fo i o tua ngia. Ele ngata i nai o na tua a fo i o lo o iai ma si ngasa se mai i le atunu nei. Ya o nisi fo i o ta upula fo i patino i le ainga. O lo tupu i Samoa, i o lo fai lava le usu. Pei vore lua mai mo kifa i mori. Ia o mo sa i eri, i o sa. O le vaenga le fea, koe o lo sei fu maroro inga pia. Nā mai lou vai aso ma. Nā luenga fo i sa whenga iai. Teisa vea, sau fo i le vai aso mona lu i tau. Sau fo i le vai aso i a mona wha manu ianga, vai si pisi le nei vai aso. O no lo ye ni se fontanga fo yon tanga lenga lo mai le si lo va yaso ia o le ala ka ko pe ko inga isi tato polo ke ti vo le wa ia le so ni fo tato tino a lo pisi nga luenga pisi fo tanga luenga ni si so nga tu la fo no wa mato no to le langa mai lunga wa fa si umio ka fo lo fo le ale fo ni nga ko fa kilenga ia oni si fo yo vai ia o le tali lava i mana o ngore tātou tunu ula o whionga sa vea. Nā lava teimi wala o mbele tunu a ula ngongare kakangi o kere fongi tulou i le mwhai au na tu la foina le tali no tātou telefoni e whaftai fo i le tunu lava pali. Wa ele skai me vili mai ai ele tali o na la fo i pisi lungo laina. Ai toi whafo i tual wala au pe a maua se teimi awa no a sa vea. Mādia lava. Ia awa o bene o le soli Tulafono. Pei tu fole mai taimi. Ja, sa ole. E ai le taimi o so fa mai malo si ma tu le fe o le Tulaf o le sol Tulafono. E foi taimi sa wa ilalo wa. Pei fa pena pei e fuanga i le talo le tau. Ioi. Ole vai nga nalo e taimi nei a. Io mana tu fo e tato tiro ni se tato so nga Tulafono. Pei e vai nga fo ilingo pasika. E nga lomba kwal vanga le tele o aso maruru fo i aso masi se ia e o lo fo te munga lama le yo ka wa makan ko a nga solo mai ia fo la ni si o so nga Tulafono matu ia o le lo tupu le te mine ia o fo i vaenga o ma o se fu ia o le sila le vaenga e a nga i tato por kalame fa manatu le tunu u vaenga e te tau mo fai e te fai fo ina ia sa nga le mu e mari ai ma dia lava ia le na e sa o le ia la tal o le talo le tau e fu ia inga yo inga fo le au soli Tulafono pe fo le una talo e tanu le pe fo le ngase don ngule mo e fo amaruru por me o rum fo mo le o le va toile va yo le ona le e malusi ai ale us sky us sky mo fa ko le ngongolo na wo fe lolo kia o fe lolo kia alanga la titi e singa se fa mo si il fan fa lili il maternity ward le me vole le public arena e tanga tambai mama i mo e fa pena le fingole ia le vai aso le nei le tele o mta upu fo o lo fe ngai male a fo i tau mtanga ruenga ia me se fo o le pui o so stemi lava e tu ia o to ninga mo la e iaso uma le taiao ma e tilo i lau tau tonga o la fa o la se te talo o la ni upu o mafu fonga fo le ai tele tu o ma tilo atu ia mam ai tamaiti wa anga i fo i le pei wa e la matia la vole so foi temi e se le tau o vaenga le wa o le sile vaenga e tau o lo tato tanto nunga fa ke usiam ia wa e pole ale popole le skemi vo le fa lo te talo tai au tar sang fo yo tai au ia mon moli le tu mana o nga le fo ia so male aso e ka ke le nga ho le to file mu ma ma sa le mu me te lu tai au sabe ka ke kalo le ko ia vea o fai masu yo le tu tato tu wale pombonia o le tele o lu itau o nga ruenga va nga momo e ia inisi o le tunu o ke ia ile ka o ngor ko ginga ai le masangi ia ka ikatulu o le pombonia na e inisi o le tunu o pe ia winga fo i o le
Fe ore popole a vai lo kakakonginga ia oni la fonga matanga ia ni si fo fa mtalanga ia li si ke o fa I pa or ka vale manga e ku di re ia lo vai ngale ta u ai ia fai le or kalo ta sanga le tu e mai le on sa I fo ima mai le fil to file al vanga pito silina ta u ia cha la vai o le malo sine ia ona le tu mas sabe e ko fia fo ile ainga ola ola tu lo fa fa mo fia fa ngai ia to fo ile ainga ni ia ma futa ma ainga wai o le silenga luenga sabe le lava titi le malfa fo ngale tu no e ke alu ke manga ke ko fo I mai ia ele fo le momoya manu a sa mala ya tia e pe ia se vai ngai fata mala ia pe fo lan si le fia le tu no ia o le luva sta lo ile na lango ma we se ta se tu fine fo ia no ngala va ngala o le sile vai nga mato titela no ia lo mafana o le tunu ia me se futa mali o le mato o tato tunu lo mato ngara bu fatas o vai nga a fai vola o yeso ma fa fo te fu po sa mo mitinga e te fia a wai e te fenga lunga mtanga lunga ia e sa uni mo langona malo ma fo fo tulo e ono ia vai nga e tupu e la matia lu so ifua mai ono ma o so ifua e se ta o vai nga le o le lenga e fai o le tunu o le winga o le fa matalanga se o le fai lo ko nginga e fia ka maalo la ia le mai fa pe o fai lu tino o te lo le fa fonga mai ni se o so me to fa fino o ntanga lo ta to por la mia o le kai me fai e toni nga le e ka o le tunu o ele o e feso soani o lato manonga ma fa fita hauti ele mana le afu ile fautuanga e malautu la lo fo ia wa ele ai nisi o le tato atunu o lo ngalue ele yai lo lato lofa ma lato fa lo fo I tangata ma o te fifi tele mo le fo no mato ngalue fa tasima malo to mtanga luenga pay for the yai le fionga ya superintendent fata yo Willy fanene o le sunga yo inspector Aumua ya male to tele lo fo o isi to by time ya mauso o la to fatino le ngadwenga le fionga ya to filau ia ma watu le lisi o le totele ia mai e ta ua lava langa le ma tau te ngā lue so tau au ma le Pacific Wardens le fau ia whapena fo I o na mawaile ma whatanga fo le mai lo ai mea I o tupu tonu mtanga luenga wai o le tapur kalambelea e whaalongo longo mea ia I ma tapua I mai ele ia superintendent fata ma tira e se le tāua le nā. O le tāua I e te u nei fuita mani o le atunu o le ana mui malai tonu tanga le. O se whata ita inga la tau te au mia mo le lau tele o alo mawhana u ma tamani fo le atunu o lo munumuri atu. I ona titilo lea I le fo I vai taimi. Sa ia peila o leono I superintendent whata wili whanene. Detective Inspector Tofilau le fiona to li e fa pe fo I fata mua mai la to matutu le o le o le kemi la to le o le lo la to so fo to no tanga le ngama la to ona ale o nga so mai li se nga kupulanga fo le ma to uso ya esa ia o le uso ya fo ya fanga siaki Michael Cheng Fong to tele yo alo fa o malatu ya le o ye Michael Cheng o Rachel Lofa o vo marka se fulu mon tup sanga ale foi na o fo dia mai le si le se nga tup langa fo le o I kongur ka lima tai no tau sanga le lei tai tolu tai fa le ia le uso ya savadi olifu ia le uso ya mai nga petai ia o ye fo imali le o Harry aso ia le una tira tilo ia o le nga luenga I mawhai ona whaila matanga ina ia whai mawhata ita ingarele e oi ka miki fo mo uso mo tu fa fine fo le o mai Maria la ko ke mo wale nga le fo le o fa tita ingarele ia ina ia au na le tunu o la fa matalanga e tere na fa uso mo tu fa fine o le toninga le nei e ese le tele o le malusi anga fa le tulafono lo o feo e marko nginga ngi mai le kaimi fo le na
o le tele ia, o le avenga, o lo tau ave alum whanau le tunu. A wase o sau kama i mea sesea. Scrutinize uma meu. Singa o kama i mea sesea, ka uwa leo, mani makanga luang. Ai tau uwa leo toi maainga, a fio anga fo imana i mātua. O le mātua ngaruenga la lea leo whai. O le fautu i alum whanau le tunu. Ia e manga kua alo wainga, mana tua lau ka le isia, mana tua le nuu, mana tua le mafuanga nala i ona e awai o le tauninga fore nei, o upu wa tusau e le ia se malor ko nginga nge tali ai se pulfana tulo le fafonga le tulu ai pa wale vaenga e tele ona faonga ine na ia o wana ititu po vaenga ia o le lei o lau tautu i le tunu o le lei ona e fai o le tunu o te me te alu ngaru wai po le afe ma de vevesifia e alua ilano e sa ilia ilano manu e ke fo i mai fale e ke langonga i rukingo po te le ngaruenga le lewe e fai ai mana tua fo i le tunu i ngaruenga le sa e fai o vanga ta o ne fo le lau ti le ngaruenga a tonu e matango fi fo i mata o le ta talanoa i le mata upulea e fa o Sofia ai langona o i latou o lo o tu vai lua i lana filifilinga po le ale tua i ngā career path o le auia o le foi fa fonga mai matua a pe foi o matua wa outou e fai lava recruitment i teo teimi ia ma fa lawi loa foi o lo mana o mia le matanga seisi pai inga folk ia ma o uina foi latou i ngā ruenga fa leo ia ma le tulafono ia e au ngā lea a iei sisi, ia, o lai mwhau na wala au mai ia se ta mā po se tina fo ia toi, po se uso o talavou, po se tua fofine fo oi. Ia, a matai na tā, ma teu watu le ala, a ngā i le teimi e whai ei training ma le stala alo ia. Se ngā luenga le lei, ma le tā ua, a wao le si mele na tā ua nei le ngoa, i le tōninga. E le na o oe le te whērua i ma le ngoa. O lai tā pua i mai o ngawha i fia ma ainga i fia ma le nuu i le ngā luenga o tō whaia. Certainly. Māria, o le si le vaenga tau, o mantua, o le aso lima o le māsina fōm, o le aso lulu reverse fōm, le ala whaia i le mātou seminai o le Unitek. Mo ni mātua e mana na o le mo i mitinga le whānau, a watu le whānau e whafonga i ma e moto sila i fo i vaenga i, o le aso lima i le afo le lima i le tai au. Sorry, i le afiafi, i le afiafi, i le aso lulu le aso lima. O le aso vadu. Whailo la i ele o le mātou suenga fo, le tustusi, ma suenga tamoe. E whaila i Mount Smart. O ila, e sa ili e ila to o anga waa. Mo le tātou a onga lea mo le sifuru vai aso. A o whaasau ni ati le lo lea o i le kuristele. Ai e te ula vai. E mana ia le taimire nei mātua. A whai e le o mauti noa e le whanau, po le ase ngā nuenga e tau, whai mo se vaenga fo lumanai. A ua iei le lai senge longa lua, restricted. U lei mai. O le taimire nei a makanga, e o le mātua fo ngā nuenga le whai. Mātua te o university. Le anga iei isi o lai whai alako ki kiri taimire nei mo lato whai longa. A le o mauti noa le li. Po le ale me la whai. Po le ale me la whai. Pe mau o se ngā nuenga. A o le avanore nei. Ki sau wiki alo, ia, ti lau ia i le tutongi lava i ona mtanga luenga le lo ialo ma whanau. A e se furu valu, lua se furu o tausanga. A e ka alo le fix furu afe. Wam kwa maanga i ke le amata i le tausingo se wainga, ma so ani fo yainga. A e mana tua fo ilasa vea. Ia. Ia e mana tua na iei ni vaenga se se sa e whaia, ni sori ngā tulafono. I ono ha a fiai, lo wanga waa, mo titonu mtanga luenga lulu. Ai kam kere do pe ale fatita le ia do mentano e te lava ia o se ngaluenga e family loto foi le winga la famtalanga pe la o tato por kalame le fefile nei e uma por kalame bala o mele tunu por la lokale la basa e kalia ai sea e le ngona yo te fi lo to mafo fa mo loko o la tate fi so ani le tunu ia a malia foi la ku i le ka ona e ka ilo i whamanuianga kupepe tu sam whamanuianga le tunu ufuila. Ia te ula ia a whai whafonga mai ni Siona whanau le tunu. Ia me se fo i o tamari o le tunu. Se ngai kai. Lai mo wala fungu. Mai le ngata fo lai le nā. Ua whao uina o tau i le wala awina. Mai e mamalu lava
ono o lau tō ngā ruenga. Interaction with people and community. I telo tem, ia mana tua poi la i lau whionga le li satini. E le whape te tala lo ofu umai ma lo wala au ngaina. E te nofua e le whane. Alai te lolo wala au winga ma mawha i lau whata ma lo mawha whau. Awa so se teimi lava so se minute o le awala au e uncall pe recall mai o e ono se me o tūlai mai. O le vaenga le matu te whautuina i alam whana o le tunu o mai tonu mtanga lunga. O le teimi lava te e tonu mtanga lunga leo. Pe e te tiute, pe e te le tiute fo. E lusu mal whae kula. Fiku aso le vai aso. E ke leo wai. You're a 24-hour police officer. O le wingo le whamatalanga. O au ngai o inga, mauanga e whai. Konga sui o winga kuai. Ai e ke a mio le a mio tangata. Ioi, mai a mio i a mio tangata o le tono mtanga luenga. Pe ke whai mai a la, ke o whainga luenga, ke o kiu kengei. Au le ke alu ke ka whaarwharakalapu tulot whaafunga le tino. Po i ke alu i se social po whela. A mio i a mio kanga kausa a fia i e sina fia. O lo e le ngata o lo e tau awina lo a inga. A lo mtanga luenga leo. Awa o le upomoni asa vek. Pe kere o whainga ruenga ngei, a kupu se misa ngā ngei, au ia ise leo tulou Samoa, o ia whakupone misa. E sau le News Sky au e le whapea mai, o le ngoa leo pai mana whaide, sau e mua mai a, o le leo, a policeman, ka umaringo, e papole whaile mtanga ruenga, i le reputation a le, al mtanga ruenga, a sili na tāua, o la tau wale le tunu, mo ila vai e lo te po malai il fa fonga le tunu o ye ni si alum fa na u le tunu u Mole Tulafono ni si so ringa Tulafono o le fa tamala a wo ye fo ingis la fa ye ni mo a lo fo tuanga tau sila wa mi ton tau sila wa mi pule ya o ma to fo tuanga fo le ya fa na u le tunu a wo le velo le ma me ke so dia le tunu u yo vai o le me pito sili len tau. Mang kua fo isa vea o le atunu uro tātou. A o inga si ia o lunga le me maunga lunga e. Ai a nga kongi e soli pala o o le matu la fautuanga i alum whanau o le ua o maitolo mtanga luenga. Ia, kaunga e usi sta ia Tulafono. E sili lea, o lau tautonga te tau tua i le atunu man whamau. O le vaenga fui le kauri e vaenga fui me o li makala. Nga lea me dos, sār vaenga lea. O vaenga pito sili ana tau o le ngā luenga lawa ia i tono mtanga luenga leo. Me o fui ele me fui leo, ia kako pasi fole o pea ofa Nana alu e tua tilo atu ia le wha ata fo le ria mirror level au ai le tau tala kusa le nga wha pia se fulu, lua se fulu, kous fulu. Nana alu le ta milo me au ta whani me fo le whanangu lama ia me pasi kua koe le kous se fulu kala. O ngeida? E whan pui e leo. E whan pui e leo. O la whautuanga. O la wa i whautuanga ia le mwhana wale tunu. E wha maani whainga ngā ia e alofa i tangata wai kwa ngaka i e whaila o tala sa bea al whaifonga le atunu so steimi e te talo ia ona pa ia le atua po so se si lava i tu e whara ni atunu man ni lalang e whamanu ia alum whanau le atunu so se tawhai fia lava ia koi ma mangu ia koi ma o valia a whai o le whenga lea fo le whamau ni le whenga o ngā ruenga e whainga kanga e make ia fō ringa or koinga. Ai make ia leia or koinga. E mongingo, peki u whamala i or koinga sa ngakalo. E ia tia u e sele tāu or vainga. E whailinga luenga ma le whamaoni. O le tōninga e so sani le tunu. Ai le whaali i so fia kamangi ke u whasi o si sirau. Ma le si lea mea tāu mo tele. Awa sama tau wheloa i fo i ma the superintendent ia whapea fo i la tau tino mātua ma maurunga fo la tau whaelo. I le wheloa inga lea na malanga mai ai ia Costa. Pato a vea le nao Costa ma fo lea ma komisina. Lea na wasui nei le komisina. O le awa le wheloa inga le na. Ese le tāua o le mātou talandoanga. Ma le whaasoa fo i ma. A le lei le Pacific and traditional approach a leo anga i mātua ma tangata mātua o lea tunu. E le tau ana wina e leo ia se tangata o le ainga e o mai si whatalanoa. Sa o le
E mua fa mele toina, fa fitai tele lava, fa fitai lo to ava fo ima le fa alo mai. Ile tatou vanu no fu. Wala au aku sikivi ngai koe ngā sau. Tau le ia. Ele na na ina el to ina na tali. O le tele o teimi za o whai inisio tatou susuenga sabe. E o mai lum kumar koe ngai au mai lele i le ofisa. Fika whan mafo fau iei. E le ma whai inisi atu nuona whaatino le ngā ruenga le. Ai pio nei tau. O le ia ula vai. O le ngā ruenga le nei. E le mwhai ka ngā luenga whai ngā o i la tōru ngā luenga. E mana o mia ta ngā luenga leo le lango le atunu lau tele. Ina ia mawhai o na whaatinu. O le si lango le atunu. O le ka umai kongo ka ngā luenga lau o di ire wha re kongo o le ta ngā luenga. O le leina whaatinu ngā luenga li poki. O le ngā luenga le whai le atunu. Whai ua whapa ole na whai le ngā luenga. Po ua whaali ni uinga mātanga. O ta lafo fo ni le funga matanga ile tunu li poki mai kong o le winga la fa matalanga o nga ruenga umai e mafai tionga mafai tuanga le fa ile tunu e le le tapi na ino le mtanga luenga le na ona nga ile tunu pe la winga la fa matalanga pe ne isa no le inga fa ile kong e le la kula fisi di o le vanga maua mai ile tunu urtali o lo mana onga le e o mai foi e le tunu e tari sa paia pe no tau e vidi mai mako le la mako ko e makule le feskoka vai le tau e te ula ia e se tau o le hafo loka la ku se fale ai inisio alo mafana u tala vo po nisi foi matu o so tu lafo po le ale mai amal pala vale mai ka serva la volum ko marco tu uma pera le winga la tala o le fata e se le tau e fatino le ngalunga mtanga le wa e si le wa ia mai le va i le varia o no wa ia i le taimi o la to le so polangi ia o le soli le ba awa le opoale na le ba no ai mana tofo alu ese ro ko nginga le nei pe amarta por kala mesa ve usa uma si mira fero ro ila wal ele ai se ordinary citizen absolutely pa wale le ese nga o le taimi fa atu la foni no ngalo nga fa tino ngalo e te tau walan whaatino marwhama. Rea whaafonga bali tātu o tunu. Lea ua to e watula o whautuanga. I re whapea o tō vai atu maru wāo o talai ona. Wunga kui eira e re se sile reo. Nga e reo reo koe re reini mo. Kia mo kongi ngā. E usule pese vau rea tō whanga meke mai poki roa. O te whawhetai au e lea tunu. So se vaenga lawa mātou te whela e me lea tunu. I e whamaruru watu. Nei fa peo le tunu u te fia mata ese le ai o le i loa fo i ma o nisi fa felo i mai ia ai fa aftai le tunu u sang fia fo i pa felo e mankua o wane ngano le tunu e le kon kupen ka ngalo na le ba nge ke wala xero lo fa pea a me seri mas furu a de fa sala a ia lofa di pokin ka ngalo ngalo tasina me tau o la fa wa la u fionga le satini o le fo e alo i o matalia ina a whaalolongia le ai atu tau le atunu. Ni e le process. Saole. Le ala o mea, pae le fi se le leo. Ai o tele la vo tātou, pe fo le whaatamala, ia po le aunga tā, po le malmala mai le awala e uia. E me whai eona e telefoni pe tusi aloa ia. Ia ma ave lau, i so se ofisa la vole. O le a fo e ave e lau. Whaongale ia te tau sa vea. Nena. Ese le tau ol vaenga lea. Whaongala ia te tau. A wai a le whaia se fufuanga leo. E le lope fa o fia isi a inga le la afia mai fia tangata o tātou tunu le la afia. I le whamauki. Ia kia ula ia, au ke whewhe leo. A whaia wa waku ia se whamtalanga ai mai a leo maso onga whaia ai wale tusa maulangon. Ei loa wale sao. Whai li poki. Pawalo la fotuang. Auna i o lau mai leo. I ki ua ave ma vaenga e mōli e. Ora tulafono. A olo iai vaenga ora tulafono. E mantua. Ora vaenga re si fia la tunu. A sau se ripo ki la tunu ua iese soli ngā tulafono ua whai e leo lea. E tilo le matanga luenga. Peo no o ili whamsinonga. A whailo o whamauni o sir kulafono ringa whai leo. E ese na ave le whamsinonga. E se foi su enga la vei tono mtanga lunga. Nge ke la wa laki mer fam singo. Ai mo o I
O lo o iai lava ia ma tonu lava ia on tanga lunga le professional standard a leo o lo o fai ia la tu susuenga mana tua ia i vaenga umana whaatati ia ma tanga lunga leo ia mionga maanga ma tanga lunga leo e whaatino ina ia o ngā tasi ma le tulafono o ngā tasi mai a te tau wala tu pe laki mai la leo mai o i le whamsino ar ke le i o le vaenga i le im whainga tuli e mtanga luenga leo pe a whai wha mauti nore le o e soli ina vaenga i o le tulafono la vitonu mtanga luenga o no winga e whaisiki ngā ingo leo o mone e wha pēo e a mai lo kia i se mele le expectation lo tilo i o le mana tua sa vea so o anga i kausanga ngai ei na numera tasi ni usi le lalang tusa ma se tasi o malo i matanga luenga leo e le whaala atua, e le corrupt, less corruption for it, pe a fu e le raulangi atua, a whika lai, e te le vaenga le mawalunga le e le mtanga luenga leo i sina, le tau sanen se mea te nei pēr le ana tutusa fo i le momo, o pēlo na lua, ma i te tonu, i whaaso longo leo lalangi, less corrupted, le police force, ono e ka umai ei, fai asi mōrunga mtanga luenga leo, e se le tau wala ona. E mana o mia fo ila e mātou lava ia. I tono o le mtanga luenga leo le Pasifika. Whaku mawinga pēne maununga. Ai le mawhai. Pe a whai ui nisio la kōlo o whai awala wha ala kōlo na winga la. Samoa. Wha o ngāla wa ia te tau e li poti ai winga e leo tutusa. Ma vaenga o le tulafono. Ma le whaatino ina mtanga luenga leo. E risi vaenga fo le walanga e ieri mana tola tunu. E wakunga ki ai I le rapisi pe di hei. E mautinoa e tali alo whanunga. A whai wakuai, koe whasafso ta intanga luenga leo, po whea o iei lau whaasea le na watu. Po whea o iei lau whaasea. Ia la atatu le taladoa inisi whaala putonga fo ia tunu uma la matanga luenga leo. O lea ua patino al taladoanga I le so, I le matanga luenga leo o New Zealand. Nia dama. Mau tino ai fo ma whaalawi lo I fo I lau ka lena ma so ia lea fo I lau tau seminar le ma anga ia tue fo I ma telefoni ni te ua. Man tua o tato seminar lea e whai e le aso lima, o le aso lulu le la angfu nei. I le fiafi a mata I le afoilia. I le afole lima wakaunga di stala to tele. Ia na matalola I ele a mai le afore lima se I pa I stain po le fiku le van. O le ava noa lea. E ma whaiuna I le stala ai. Ia o le ava noa foi le whatalatala noa ai. Nisi o vaenga I te fia maan malama I te tonu la mia mtanga lunga. Ia ma le whata milonga foi le leo fuafuanga. Pe a whai leo fia vea o e maali mta mai tai leo leo. E whaiala le o I Carrington Road o I mana aper I le campus ala Unitec. Ia o tātou numera e mau ia te ole numera. Ara nāfoi, o lunga o tātou pinga te whailangi am tanga luenga leo le recruitment page e le Facebook. O lo ia ina se tasi o solo i lunga I ngoa ma le imidi. E whiona e whafso tai. O le aso to na e so oi. Le aso vanu lea. E whaiara tātou suenga tustusi. Ma le suenga tamoe. Mo I lātou ua I loa ua iaileanga wa e fia avea ma leo. Mai e fia a waile le course le Unitec o le course lea e se fulu le lua vai aso ai fai fua mai le afiafi e o la afiafi o la so fua I o leo lo fetuna I le taimine te lor tato course le la fai e le pole aso lulu ma le pole a stofi mai le afo le lima po le ono le afiafi se I tau leiva le afiafi se fulu lua vai aso lua aso le vai aso e umangela o course su e kaar suenga Ia te aulava ia mātu o lo mau meritato por kana mele fefini. O ka ko ke vave. I nisi o courses po nisi o aonga. Paua i o aonga e tolu. Leo lo lango inga tanga luenga leo. O le MSL. Leo lo iman ka. Leo lo faifuel la so tanga. Por kalame. I tu a tor tato fal pasile iman ka o le tato MSL. O lo ia e tausala ia fau. I fa pefela o whainga luenga. O le tato ma mreusa ya iki o te wanga na o Aotearoa leo lo I mangele o le si le tato a onga o lo mawhaiona lango ina mga anu whatasi mamtanga luenga leo o le to fene ya jana I whapefo ia leo sa ya te whaliri ia ma le Unitec la lea
e o I mana o pe Mount up. ia o lo matu fafoina o malu se ia Ryan to fina ia Claudia ia malu se a te fadi lo matu fa ia fufanga o tato por kalamele o no wingala ia a moso taimi fio tu e pola salulu o la so to nai e faia le Mount Smart Stadium I le tato malai tu ufu le por malai la kapilo ngadua le malai te al malai le kua me malai kele ia mana tu o tato telefoni masa ni mawai o le orua tasi o valu whaiva pe ia inisi o vaenga e siringi ai o lo ia inisi o alo ma whana o le tunu ia sa ave ma sa whai ma ave fu o le tunu ui talongo le kapi e alu vai a so fo ora le ka ora mo sua fa se ise ke a le u uma so so le la malanga lo ko li si fa le ile vai a so fo ile vai fo a lo no vinga ka mai so se si a ma fai ona ve mal im ta mai ta im tanga lo ngale lo pa wale o le vai nga ia mai lo le singa ngo lua ma wala mantua e le vanga fo lo men tanga lo ngale lo o sa mo sa ila permanent resident sa o le taimi nei a mo ala resident visa wala va makuenga a makaila process ioi o la le sen na lua restricted o ai ingo restricted le population na lua ia mo wala le sen nga ko ai etele ia lu le polisi ia o le si vainga ia a fe ke lo ngai ngai au sala ia mai se kilo in tanga luenga vetting ia fai le vetting o le si le vainga ia mo ila to fu le me se le vala so linga tu la fono ia tu lo fa fonga la tu fa la fa saina ma tu la fono fo ia matanga ia li matabai tai ia o le pomonia e le kadia a fe fo ni vainga o samuria oi besinga tono ainga ave pe tonu se isia ke ila tolo fa yer tato vetin po sia ke petiang va io me si la vai o ila to fu ia sa mo fe o nga man tu la fono le o ia wa to ne le lima le no tau sanga talu na fatanga a fa pe fa kasinga ma mo o la e mo lo wa no o le tu la fono tuai o le three strike ia ma le si va nga sai mo lo o e fa kasi ave o nga fe lo o nga la ka vale cancel umai le fai ar temine wa ma fai e fu mtanga luenga le o le ali ma umi le ali ma mau a koe ma wala ka mai i te tonu lava i o le fito sanga taluna e le toe taluna le toe ma o e felo i ona e ono ma wala no wano a ia tau lava i su mai fio mai a tato ma fute le pola salulu mai le afo le lima le fiafi se ia pa ia le balu pola afo le balu pola lava le umi a kadi fisila le tunu ia ma le asa to na ile i Mount Smart mai le afol fitu ile tai au e fa atino le tato por kalam ia tau lava ia mo alo mfana wa to tele alo mfana le nga fa u last year maria ko umar kolisi le mautonu foi por an mena foi ba ile vano na tonu ba ile vano lo mo manatua o fufuanga fou le malo le ai e lima se lau leo lo sa i le temine nei e dopo o ila le fa fongo mertato por kalam le si va ngol lima se lau a fio mai su mai mo le so sani mo o e fai no mai matua mai o lato a fio atu matu pe se ta o vanga le o le atu matu e fa fonga ma si la fo le polia ma tali ni se si o ngi sa ko ki pelo o ai ke o ko mo le ia fa mtalanga mo tu fa mount ia wa fo fa sa ni atu fa no ai pe no ta usa via o ngal wenga ni a tiro lava uira te tonga nga luenga e se le tonga nga luenga la matanga e mana tua e le vainga fo le e te amata pe limas fu mo ai uma e pe are ki kolis e te fa uloa allo lunga le fitse fu e te ulaia e te le la fo inisio fa manuanga lava ia nga luenga ai lo silo fa manuanga o le letu do matalifa no mo letu no iso steme mana mia malo papta ese le tele o le all ta fa so le yaso ele manatu le anga I fa pembre di fa pele tau mo le sa tanga nga wenga a o le la wa matango fi tele le fa fonga mai ta mamtina matua ya oini matua o ale mimita mo le tulanga fo le o le fa maluino ainga ile aveo se tasio le fa nau ia mali malu o le malo o le stofi fo yo le vai so fo e pa u ia se aso fo yo le ave vesi ai fo il matanga luenga leo
I solo te mo me fa pena il fai longa ina. O le waitangi. Ia, leo o tō whaafonga iai. Na lote mai tonu al parlemene. Ia le tau mawhainga o David Seymour o le Act. Ia sui ato principles o le titi a waitangi. Ia le foi la o tō whaatalitali I ni solo te mani winga paa a o le awhia le aso leo. Mana tua o le ngā ruenga lawa ia mtanga luenga leo I le tātou waitangi. O le tausia lea o le file mo. Ele o atu mtanga luenga leo a meala o le a au piko kasi ina yu tātou tangata maoli ma le lautilo langolango. Pe au pito tasi le malo. Paua leo le vaenga mtanga luenga leo. Ia file mo. Pe ko ke finga upua. Ai awane I se sori ngā tulafono e whatinoina. O le vaenga la leo lo atu mtanga luenga. O ia o le uta pena fo mtanga luenga. E feo lolo e fai numero mtanga luenga leo. Leo la fai malangai o I le waitangi. E ingi si o ngā ruenga e whai mai aru e ke wherua I e whape whai le ngara whamtalanga o le tāua fo I le ngā ruenga. E ma whai una tō wheo e so sonia. Me se lava na vaenga ia. O la whautuanga. Walanga o tōsanga umalava. O lo iai fo I e tamali I o tātou o tū. Le whai malanga. Whai malanga mai whai ala tō solo te. Paula whokuanga ia tātou solo te e marfile mu. Mai e kalia. Mana tua fo ia o lau a ia te tau. O le whahali leo o manatu. Public sociology. Soro ki ke e. Ai whai marfide mu. A wala vaenga la vai loa I mtanga luenga leo wa matona na matia I sangole mu o le lautele o no au ngai yoinga. Step in lo mtanga luenga leo e whaise vaenga I pui pui e sangole mu o le lautele. A lunga luenga la vai mtanga luenga leo ni fiu wha pesis. Le fu o mai la wadi e au na malo le ai. E watu mtanga luenga leo e tausi le file mu. O le vaenga foi le pena o tusi sila ke lo waitangi. E ku mamao men makanga luenga. Ku upele waitangi e ku upeta I tai o le malo. Mai la tau o lo iei tonu o foi o tātou tangata whanua. Mai la tau umalawa o lo iei tonu o le vaenga le. Whai alakto fitu na inga malatu tano. Ai ku mamao se ia vaenga. Kauai le upu. Oi. Ria le ai ngiri mai o mungi na au mi au pena. Pawala le vaenga na iei se upu wha mata. Threatening words. Threatening la solea. E iai le avano. E unu kaina tanga luenga leo. O le vaenga pito sili le na tāua e lau tilo. O se aso fo le tele na tuli mita I le tanga luenga leo wa le avano lea. E fei loa I mal lau tilo la tulu. Ia, o le fo I inisi o tātou whatasinga leo lo munu mai. Pacifica Festival. Poly Fest. E ngā nunu e tanga luenga leo. Ai se ha, tau singa o file mu o le tulu. Nioi. O mene o solo te. Ia, mana tua fo I eile awala I whaatanga I whaatulafono. Tale. Pe ao tau sāwa vali industrial action and petitions ma march o mea umu whapena. Ai leo kou sāwa vali ma ka ia mea o whaamalamo ka vale kule awala. A fo peno featu. Ke whaia ro tūr kulafongo. Loko lo oi. Ai e sa vali ia o e ma whaila o sor keke. Ai maka e sa mararo papa I numero whane. Fai mai sou lau sa keke. Ai sou papa mai sa wale mai lau. Pura e lau solo ke. Arke ke koro kanga I lau wala. Ona o le saunga le mu o le lau teli. O le mafuanga le. O le ao tuel mtanga luenga le. Ia vi ese e mai le vai. Ia o la fautuanga na va. Soro ke e marfide mu. E se de tā ua vaenga. A mo uso foi mitu whawhine o le la e wha soro ke. Se ongusa. Whai pe ma se lofa. Le solo te e matauti a lava lea na whaia le mau o Samoa. Gira. Ma o le solo te e fo e na o le sa vali o le file mu. E le eima ni pisa o ma le ana na sa vali lava. Ia ma whaia la tau launga. Lea na whata I tai ei le solo te e matauti a lava mulmuli ane. Ale to ina mahat makandi. Inti ai lato fia tuto tasi fo I mai le. So te la na tāua o la unga ma mea whapena. Ao ko okula ia lea trespass ka lepe akule bea ka lepe angele mea tuiange mariskan ka la tulua I lea wana. E mana tua e ono mo lia e fo in matanga luenga leo. Pe a whai wa se serenga yo inga matanga luenga leo isi solo te o lo whaia. Te leho I lava noa le atunu ue ave inisio whaitionga, ave se complain, ave se di poki. Wai onu lava lewe fo in tanga luenga leo pe a lelele ona whaatino ino la to tuto. Le no titilo tu nei lungo lo penga ta whailangi.
O le na ini se o le fo ia le na mo lia fo le fa o lima fo se tasi e o tamaititi. E na ua moa i le kuringa le so li ngā tulafono. Ia pele winga la famtala. Langa mo lia ngā yuso. E mo ia whaatino ina o le ngā nuenga. O le ana mo lia. O na ua iai le manatu. Ua le mawhai o na munumuli. I vaenga sa tai li mai nai le whainga o ngā nuenga. A lona winga la. E mawhai whainga kūleo leo i ruman whapsingo. Tā lo whai. Bā lo whaptitire lau sunga tūmanu wao. Reri sa tini. O le tā ua. O le tate le plan le mele a te ua oso whapose i mai lo mawhau ono le recruitment process. O le a whai a ma o tau mawhai e tū lei i le atunu ina ia. Mau e fwoi se fina ngalo o nai mātua o na nofo ma tala no o la e me la whai kama le la uma mai la onga. Le kengi le la uma mai la onga le lo po whela nga i ai. O what if I mai ma wina no time? Don't waste your time. It's time to start looking at a future career for lele. Tilo mamau. Alo ma whanau o le tunu. A whai wa iru nei sengi longa lua. O ngai kingo fo mau. Te lei o alo ma whanau le ngofu sa mo le fia ma o lewa no le te mo. Te mine te we whao ngā i lewa no. Mātua, a iei nisi o vae ngai te fia fisili, tauna fisili mai ni tanga luenga. Olo iei nisi o tātou wā o ngā lo o whaia. E le o lango ina ni tanga luenga leo leo. E le o ngā lulu e whaatasi ma ni tanga luenga leo leo. Ona iei nisi o mafuanga. A e kere i a vea lalo walo i se a onga. Tanga no mua mai, i se si o i mātou. Ona o mātou maua leo, ona maua leo lewa noa. Tātou ti tala noa ma whautua inai. Po o whea le vae ngai o no anu i eilo walu. Mādia. I wha mauki ngō leo la sa o la onga la anu. O la whautuanga. Alo ma whāna uro whaafonga ma te mini, ma le lau telo la tunu. O le sori kūla whaonga ke whaiangi, e a whia i kai au. Mādia. O lona winga, i e whaitete, tau lavao na e whaitete nisi soli ngā tūna whana te whaitino. O i teibi ba ale dei o le tausanga tupua e fo ile o le tau sos o le malosi o talavou. Saule. O le vai teimi fo le nei, e te nofo ai and ruin your whole life while you're young. Melna e tau o i tele, o tātou whautuanga o watu nei. Ona o le tele o nisi ngā luenga ma au nanga le lumanai. E whaalango I lo rap sheet. Ioi, po o lau, o le lisi o soli tulafono mo le whapena. O le a vea ma pāpupui. E le ma whai ai o na ea ma au sia le mea. E ma o atu i ai o whaamubenga i se mea sa moe miti iai. Ia ono le tātaimi. Tāua lunga mai e lau fionga. Ia, ma mai le tā telefoni i whaamanatu pēr i le atunu umanai mātua. Aso tāua nai le vai aso le aso lulu, le aso lima. O February, o ina I le Mount Smart Stadium. Asolulu. Asolima leo February I le afolo lima I le afiafi o Carrington Road I le campus o le Unitec. MIT. I le Unitec. 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 O le afiafi le fertato seminar. I le asovalu le storna I lea. Mai le afolo fitu le taiao. Mount Smart Stadium. Nā lea la whaia tātou su engai lea so lea. Mana tua tātou numero māsani o le tas. E a whaile o ia I se whaamlawe whaafose o lo tupu le teimere nei. A lo e mana o mia so sani o mtanga luenga no lea. O le tasi o lima. O le numero lea ma whaione e viline tātou telefoni. E ma whaione e whaonga ina le tātou o penga te whailangi. Pe a whaile I se vanga te whili po tia mtanga luenga leo. Ai leos whaamlawe whaafose. O le orua tasi o valu whaiva. O na numera toa o nei maua I a se fisosani mo I sa mo I lau lavanga gana. Wha mamalama vaenga o le tulafono. Wha mamalama wa I atstau. A tātou mauna nea tunu. Mana tua I a tātou seminar. Mana tua tātou whaile selection teile la whai advai aso lea. Ia, wea whanei tu la e whawhile e toi tātou tunu lo whafonga mai o lewai. Mai tau watole inisio la tunu o lo walau mai. Ia, whaftai whawano ino to lao po to moota. Ia whapewhilo so ia Ryan. Ka aso ila whai ia wangi wede a. Ia malu so ia Sila. Alo whatu tau so ia Ryan. Ia, whamonu. Ia lea tui fufuanga tātou tunu urenea fiafi whapele weekend. Ma wo se weekend fia se weekend saunga le mu o se weekend manuia le lofo le tua tātou taupuleona le lofo le tua le verse fo mangalo foi lau ona fa taisa vea mo le nei fiafi fa manuia le tua so ifo
Ya, le na ua wha e tua sivi ia whaiva Mount Sinamba, ngongo sina sa tof si ai le li tai e pe ona sa noa ma lau sa foi whaiva le li i malo le malo le yaso, le sunga atu manu vau, ya Siki AH-SHEW, a olo whaafonga, leo e whaile tāpolo kalame, a ua mu wha solo atoa i maleleina, fo lea, ai o wala au mai, e winga i mata upul nei, o le semina i le aso lulu ia whapea fo i le soenga tusi i le aso tonai a le amwhaia o na whaelo atu i le numera a le sunga tumanu bau. Ia e wala au iai ma mua i sesi wha mamla maanga ina ia manino il tātu o tanu